tun hnaya Delhi Aam Aadmi Party MLA te laka BJP chet dan le Aam Aadmi Party nan chan le dan chungchang Delhi Education Minister Atishi in press conference kova vo in January ni samni pasari in rin niya chanchin bumi te ma athusai ilo ngai thlang chibai ule Delhi ya mi pui than sarkar northuk tumin BJP in theito panchua tun hnai ni enge mozat chung hian kan party MLA pasari te anron dor chun zom le chung kan party MLA te hne na chuan Arvind Kejriwal man ani thuai tur thu shilin chumi hnuwa Aam Aadmi Party MLA te pakhat te a Aam Aadmi Party atanga thlia ka BJP an senglu tur thu an shila Aam Aadmi Party MLA somni pakhat te ne na inbiak na han nei mek thu le chung MLA somni pakhat te mang chuan Aam Aadmi Party sarkar ti tlu ka BJP sarkar siam an tum thu an hril bok heng kan MLA te rondor tu le ron thlem tu BJP ho hian kan MLA te hi cheng vai bel che somni panga zela leitumin Operation Lotus an kalpui me kani he Operation Lotus an voi khat kalpui na ani lova an ti phung ve reng ani in thana hne na an chan theilo na le sarkar na an siam theilo na state tina party dang MLA te so suma thlemin CBI le ED manga kheslem siam saka vo le ti thai chungin mipui thlanlal sarkar titluturin ma hanla thina Maharashtra Goa Karnataka Arunachal Pradesh le Madhya Pradesh sa te tunma in an Operation Lotus si alo hlotling to thin nge Delhi apo chumni lai Operation Lotus si an local pui ve to a sang ni som pathuma MLA somni pariat kan nei chum khan kan MLA te min chu sak tumin theito panchua ma se an hlotling lo ti chuan ni kum ma sa mai sang ni somni pahni khan kan MLA te cheng vai bel che somni zel tok tarin le sak min tum le a ma se an hlotling le chuang lo hetianga chumni lai Delhi ya Operation Lotus a hlo cham bik na chan chu Aam Aadmi Party MLA te BJP vona zam ve mai ngai lo an ni awang le BJP thlem na an tluk ve mai ngai lo wang ani ti chuan tuna Operation Lotus version thar ron kalpui le in Arvind Kejriwal case phua chop manga ED mantira chumi hnuwa Aam Aadmi Party MLA te sum manga thlem chung le ED le CBI manga vo le ti thai chunga Delhi sarkar tluk chiat tira BJP sarkar siam anron be sein anron tum le ta ani a BJP thupuang tu ten press conference kova Arvind Kejriwal man nani tur thu ED in an man tur thu an puang hanau pui chiam thin le chumi hnu loka ED ten notice pe a Arvind Kejriwal thu zo fiata na an ko fo mai hian chan pakhat aneya chu case phua chop manga Arvind Kejriwal ti mual phova jela khunga Delhi mi pui ten du taka an thlan sarkar ti tluk an tumna ani ma se vo in hian BJP ho hne na hi ka cha du Aam Aadmi Party MLA te hi nangni vo na vel mai maya jam rual han nilova in thlem na thanga ok rual an ni heklo Delhi mi pui ten ring tok takin Kejriwal kai suai Aam Aadmi Party hi ne takin chumni lai azonin min thlanga du tak le ring tok taka min thlang tu Delhi mi pui te tan huai sen takin kan thei to pin kan thok chun zom zelang tin mi pui thlanlal sarkar titlutura case phua chop manga Arvind Kejriwal hi zela in khung ani ngat chuan kan ma Lok Sabha in thlan lo am tura Delhi mi pui ten in phu tok chan na tak an penge yang cheu Arvind Kejriwal le Aam Aadmi Party chunga in chet dan rong tak hi Delhi mi pui ten an clear liam mai thei to lova Arvind Kejriwal hi in man nani ngat chuan tuna Delhi ya Lok Sabha seat sari in nei mek hi awa in chan vekang kalome ati si soyang nge hian tuna Aam Aadmi Party in chona na satak an ma chon me kani a kan riat angin Arvind Kejriwal minister poimo berni thin pahni akut ding lam le vei lam ti a chal thei Manish Sisodia le Satyendra Jain mai ba ka
an Rajya Sabha MP chuan vor an party olian ber te zinga mi Sanjay Singh te Prevention of Money Laundering Act lo chana Enforcement Directorate in manin tuna judicial custody in anom me kani bel te handil ve thin bok ma se CBI le ED lamin an case an soi serious sak ema wangin le pona nun zalen an nei te an phal lo wangin an thil ti sual fin fia na haom lo chungin judicial custody hi po sei sak zel an ni hetiang ani la ya an pu ber Chief Minister Kejriwal le zel alut ve le ani chuan Delhi Sarkar tan le Aam Aadmi Party shim tan po mun ruak azavin aham hai thak du hle ang ti chu hriat sa ani chutiang din mun chu an thleng tak ani chuan an MLA te zinga din na nga ya ding het reng theilo engemaw zat anom ve mai theyang em ti po zo na poimo tak atling chhota tun thleng chuan an MLA le councillor te hanlarin om zela ni kum top lama party MLA le councillor in mukhom po in an pu Kejriwal chu zela alu tani po in Chief Minister ani na bansan lo tura an du thu resolution siamin atulani chuan zel chunga tanga sarkar kalpui mai turin Chief Minister hi an ngen lok diam to Minister atisi po in atulani chuan tihar zel chunga cabinet meeting nei phalna an lak mai tur thu alo puang lok to bok tin Kejriwal man nani huna Delhi Sarkar kalzel dan tur chungchanga hian an party MLA le councillor te ngai dan mai ni lo Delhi mipui te ngai dan po Aam Aadmi Party hian an la chhun zomin mipui te hne na zo na an sema mipui tamber te chuan Kejriwal hi man nani po in Chief Minister ani na tanga bang lova Chief Minister lani chhun zom zel tura an du thu an soihlom chutiang chuan an pu berzela alu tani po an talbuai mai lo nan Delhi Aam Aadmi Party le Delhi Sarkar hian in buat sai na han kalpui pareng ti na ani an party ala upat lo awang le Delhi po na han la len tok lo awangin Punjab le Delhi ti lo state danga te chuan be sei na nei thiam ala har dewa tin video masalama kan soi to thin angin tun din huna BJP in rampum huwa pa na sataka malam an panze lawang le BJP ni lo party dang te sit in sem dan tur chungchang an line rem siam fel lo awangin kumin Lok Sabha in thana chuan BJP bok an chak le arin om Delhi Aam Aadmi Party Sarkar hi ang chen nge din nge thei anga an hruai tulian ho case kalme khi ang tianga rel nge ani ang ti le national politics chanchin thar dang tenen in mu chhun zom zel kan tumanga tunatani ro chuan heti chin hi ni le report se next video in mu le theu kan tum don nia chumi ma chu mang tha le ri vek phot ule